Ambo bya Minisita Musasizi nibijaho mbwire ubw'abanyeshengero batanu abarimo Honorable Sisi na Muju uri umyeshengero mucyara wa district ya Rwengo, Honorable Michael Mawanda uri umyeshengero abwigara East, Honorable Mudimi wa Makuyu uri umyeshengero abwishaza lya Elgon hamwe na Honorable Paul Akamba uri umyeshengero abwishaza lya Busiki. Oteriho na Leonard Kavundira Principal Cooperative Officer Ministry y'ebyobushubuzi mu ihanga abo kuriyangatanisa sente yo miwo mushoro. Bigambo bye Minister Musasizi ayorekero kwatwaho abwa sente nyamwingi eziri kuriyangatanisa bo mu ihanga ari kushobora ngo sente eziri yo mu butabarwa zo ziri kuriyangatanisa buri mwaka gw'ebye sente. Esente eziribwa kurabira mu corruption nesente eziri mu trillions buri mwaka. Minister Amizengu kurugira ngo sente ezi tiri kuriyangatanisa umuntu wa hansi akabere natungo buhereza buriya hamutindo gwa heguru burume by'amagara ebibwegese inguto nungi otero no kugira ngo n'abakozi ba government ande ngo zitari zimwe na zimwe kudubatungo mushara guruko baheyisa ekitinisa. Ngene zo sente zo kubire zona zirakora cishemerere gukora abantu bitu bo bire bina amagwariro marungi, bo bire bina amashomero marungi, bo bire bina imihanda mirungi, n'abakozi ba government to bashashwire kurungi n'ezindi ntunguka zihanga to bire turazitwaza nko gushemerere kutwaza. Urumukuru w'akatsiko akarukwebembera sakwezi ya muko Kampala Community Sako nginiya Aloysius Kefeza Biramahire ashoborero kusakwezi eri kusevinga sente ziriyo muri miliyoni 5 buri mwaka. We have gone ahead to open an account at Centenary Bank, and so far within the shortest 2 months we have started, we have there money that is above now 70 million. So the rate at which we are growing is the rate we want our people down to grow, especially when it comes to agriculture, giving agricultural loans, this trade and business loans. Parishi naza kujigulira emigabo 10 ajya miliyoni, bena abashomesa nimwe naza kubagulira umugabo, beni kwaya yitu nimwe naza kubagulira umugabo. Mukorogu sente ziri kwingana miliyoni 8 n'emitwaro 6 ye sente za Uganda nizo zirundeine okweraho okushagika sakwezi okweyonjera kutunguka. Ambo bya Minisita Musasizi nibijaho mbwire ubw'abanyeshengero batanu abarimo Honorable Sisi na Muju uri umyeshengero mucyara wa district ya Rwengo, Honorable Michael Mawanda uri umyeshengero abwigara East, Honorable Mudimi wa Makuyu uri umyeshengero abwishaza lya Elgon hamwe na Honorable Paul Akamba uri umyeshengero abwishaza lya Busiki. Oteriho na Leonard Kavundira Principal Cooperative Officer Ministry y'ebyobushubuzi mu ihanga abo kuriyangatanisa sente yo miwo mushoro. Bigambo bye Minister Musasizi ayorekero kwatwaho abwa sente nyamwingi eziri kuriyangatanisa bo mu ihanga ari kushobora ngo sente eziri yo mu butabarwa zo ziri kuriyangatanisa buri mwaka gw'ebye sente. Esente eziribwa kurabira mu corruption nesente eziri mu trillions buri mwaka. Minister Amizengu kurugira ngo sente ezi tiri kuriyangatanisa umuntu wa hansi akabere natungo buhereza buriya hamutindo gwa heguru burume by'amagara ebibwegese inguto nungi otero no kugira ngo n'abakozi ba government ande ngo zitari zimwe na zimwe kudubatungo mushara guruko baheyisa ekitinisa. Ngene zo sente zo kubire zona zirakora cishemerere gukora abantu bitu bo bire bina amagwariro marungi, bo bire bina amashomero marungi, bo bire bina imihanda mirungi,
n'abakozi ba gavumenti tobashashwire kurungi n'ezindi ntunguka zihanga tobire turazitwaza nko kuzishemerere kutwaza. Uri mukuru w'akatsiko akarkwebembera sakwezi ya muko Kampala Community Sacco ngimiya Aloysius Kefeza Biramahire ashoborero kusakwezi iri kusevinga sente ziriyo muri miliyoni 5 buri mwaka. We have gone ahead to open an account at Centenary Bank, and so far within the shortest 2 months we have started, we have there money that is above now 70 million. So the rate at which we are growing is the rate we want our people down to grow, especially when it comes to agriculture, giving agricultural loans, this trade and business loans. Parishi naza kujigulira emigabo 10 ajya miliyoni. Bena abashomesa nimwe naza kubagulira umugabo. Deni kwa yayitu nimwe naza kubagulira umugabo. Mukorogu sente ziri kwingana miliyoni 8 n'emitwaro 6 ye sente za Uganda nizo zirundeine okweraho okushagika sakwezi okweyonzera kutunguka.